We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Personal Security Services. Yes. Securing your business is our core business. Mamelodi Sundowns 0 Colonel's 1 mfowethu ibhlungu lendaba kuhamba kanjani mfowethu? Hayi bhuti wami ubuhlungu kakhulu, especially ucoach amaphutha awenzayo ukuba favoritism kuma-player. Lapho kwi-central defense sinabonda mane nabekekane nabevala kakhulu bafaka. Lokhana ukuthi ungaplayer ungadlalisa abafana abancane kwi-defense. Then la kwi-midfielder ungabe bekompete kusemazabula ngeke umuntu ethelele amabhola. Then kwi-second half usikhonile ukubuya mayifaka usiphelele emkhulisi. So basho ukuthi akekho umuntu okwazi ukukhipha amakhila phasi aphasele so ngiyakhala ukuthi mangayeka ukuba favoritism asimamele thina sama-supporters kodwa ngisuka kude mina soke sesiwazi kodwa sidlale namhlanje I'm not happy about ibhola leSundowns. Ucoach akasifunda ukusimamela akayeka ukwadlamana amathemu ukunyanisa amathemu yabona. So akukho igame enkulu le MTN siyayifuna for ukuhlonipha u-Adams yebo njengoba egqoke ijezi number 8 so MTN 8 ucoach wethu akafunda ukusilalela enga-aggressionate so masimtshela ngoba uyangena kuma-social media nama-Facebook asimamele yabona yithi esazi Sundowns kangcono kunayo yabona. Ngiyabonga mfowethu. Siyabonga mfowethu. Utsho football SA.